Khoảnh khắc thí sinh Nam Vương Cam Beauty năm 2025 tiềm năng thể hiện giọng hát. Vì tinh tú phải gọi bằng điện thoại. បងនៅឯកោស្នេហ៍យើងសល់ស្រមោលតែបងខំប្រឹងរក្សាចង់ឲ្យដឹងនៅស្រឡាញ់អូននៅចាំស្ងួតគ្រប់វេលានេះហើយជាស្នេហាដែលបងមានចំពោះអូនព្រោះមិនទុកចិត្តគេមាសមេបងសែនបារម្ភបើគេធ្វើឲ្យយំសុំខលប្រាប់បងណាអូនព្រោះមិនអាចមើលឃើញចិត្តគេតើបងខ្លាចគេបងស្ងួនបើគេធ្វើបាបអូនអូនអាចហៅបងគ្រប់ពេល Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip. Nếu thấy hay hãy ấn like và theo dõi để không bỏ lỡ các tin tức hấp dẫn sắp tới.